Ki pulet ke Jorabat apa ke Jengalam jong u in charge jong kene ke police outpost. U kapel pathak hag janmiat jong sauterik uyayong hajar pulai. Kilai oban kem yagi laingut ki nong tu ki bejumlin mantu iki thok. U in charge jong ka Jorabat police outpost uli thu ba ya laingut nagi nong tu thok lai oban kem ha ka bedai bat ke jingja bala syatu ko ke thok. Ya kini ki bala syakem lai thu kom u Sonrak Sangma u James San Marak bat Mukesh Sangma. Ki pulit klayo ru ban kurup ya arteli ki thok palsa ki badan number AS iwe saw H Hendriu saw San R bat AS not RAF not Hendriu nyo na kini ginong tu. Ya kini ki thok beliau ban kurup da ki pulit. Layo ban kurup na kini ginong tu ki balatu kini thok na kathan bernihat. Ki pulit kidang penlong ya kejing toket ha kabede bat kene kejingja bat la ujor FIR ha kabede bat kene kejingja.